Reka nongere nanone mbaye ikaze mu makuru tuba twabateguriye hano kuri La Gracia Africa. Ninge NGD Rumuri turi kumwe, nizere ko mumeze neza cyane kandi urukundo rwanjye namwe rukomeje kogera rugatera imbere. Tayari mwamaze no kwa mwakora subscribe kugira ngo amakuru ajya akomeza kubageraho umunsi ku wundi. No muri weekend sindigera numa mutuza ngo muyoberwa amakuru kuvugwa hanze y'u Rwanda cyangwa se indane mu gihugu cy'u Rwanda. Zajya aho buri munsi uko bwije nuko bukemba ndiredi nshakisha amakuru nabahereza kugira ngo mutayoberwa ibiri kuba muri iyi si y'imikino, cyane ko ari naho ngiye kwibanda muri aka kanya. Urukundo rwacu nikomeze rwogere, ndabakunda cyane, babwira ngo mukomeze kugubwa neza kandi nubwo uyu munsi waba utameze neza yawizera ko ejo ibintu birakunda, ejo ibintu byamera neza, ejo ibintu byababone n'inzozi zawe aho usengera ukazigeraho, ariko ugomba gupushinga, ugomba gusunika, ugomba kugigira kugira ngo ibintu byawe bizakunda bigezemo uruhare. Niwikira ntabwo bizakunda, ugomba gukora cyane cyane kugira ngo ibintu bizakunde, nubwo byashoboka kutabigeraho ariko ukaba wari wagerageje uko ushoboye. Yes, good. Reka nikomereze mbabwira amakuru yangizeho mu kanya avuga kuri CAF, aho APR FC tayari yamaze kuba yakuriweho amahirwe ya kabiri. Rayon Sport yoroherejwe inzira, tayari bari no kuvuga ko azarenga mu matsinda akayatwara n'igikombe cya Confederation Cup. Komite nyobozi y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yemeje ko tayari ikuraho cyangwa se ikurwa ry'ijonjora rya gatatu muri CAF Confederation Cup. Bivuze ko mu gihe APR FC itarenga ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League, urugendo rwayo mu mikino nyafurika ruzarangira aho mu gihe Rayon Sport yo itsinze muri icyo cyiciro yahita tayari ijya mu matsinda byihuse. Uyu mwanzuro wafatiwe mu nama ya komite nyobozi ya CAF yabereye i Rabat muri Maroc ku wa gatanu tariki ya 7 Nyakanga 2023, ubwo yari yasuye icyicaro gishya cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu bwami bwa Maroc, ikanagiriramo inama. Yakoramo inama nabwo yafashe iyi myanzuro, yemeje ko ijonjora rya gatatu ryakinwaga muri Total Energies CAF Confederation Cup rikuweho, kandi bisobanuye ko amakipe 16 yatsinze mu ijonjora rya kabiri ry'ibanze azajya mu cyiciro cy'amatsinda, haba muri Total Energies CAF Champions League ndetse na Total Energies CAF Confederation Cup y'umwaka w'imikino 2023 2024. Ku ruhande rw'u Rwanda, APR FC yatwaye igikombe cya shampiyona 2022-2023 niyo izakina CAF Champions League, mu gihe equipe ya Rayon Sport Murera tayari yatwaye igikombe cy'amahoro itsinze APR yandagaza bya danje muri mwaka wa 2022-2023 izakina Confederation Cup. Ubusanzwe equipe yasezererwaga mu ijonjora rya kabiri ry'ibanze rya CAF Champions League yerekezaga mu ijonjora rya gatatu rya CAF Confederation Cup nk'uko byagenze kuri APR mu mwaka wa 2021-2022, ariko igasezererwa na RC Berkane yo muri Maroc. Mu mwaka w'imikino wari wabanje mu mwaka wa 2020 na 2021 AS Kigali yagarukiye ku muryango w'amatsinda neza ya Confederation Cup, aho ni nyuma yo gutsindwa na Sifaction Club yo muri Tunisia muri iryo jonjora rya gatatu. Ubwo Rayon Sport yageraga mu matsinda Confederation Cup rero ya 2017-2018 yari yasezerewe na Mamelodi Sundowns muri Champions League yerekeza mu ijonjora rya gatatu, aho yasezereye Costa do Sol yo muri Mozambique. APR FC rero na Rayon Sport zizahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika 2023-2024. Mu mwaka wa 2018 Rayon Sport yahereye muri
Champions League ijya mu matsinda Confederation Cup isezereye iyi Costa do Sol mu ijonjora rya gatatu mu gihe komite nyobozi ya CAF rero ariyo nza kugarukaho yemeje ko tayari ijonjora rya gatatu rivaho mu marushanwa y'impuzamashyirahamwe. Icyicaro gisha cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu bwami bwa Maroc FLMF cyabereyemo inama ya komite nyobozi ya CAF kiri i Rabat, nabwo tayari bahise bafata n'imyanzuro. Reka rero twiyizire hano i Kigali aho hagiye kubera irushanwa mpuzamahanga rizafasha abakinnyi kwigurisha ndetse bakambuka imipaka bakaba bazamura impano zabo. Ikigo cy'itangazamakuru BNB FM umwezi cyateguye irushanwa mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ryiswe BNB International Football Drafting League rizahuriza hamwe abanyempano muri uyu mukino hagamijwe kubahuza n'ama-ekipe bifuza. Ibi byatangarijwe mu kiganiro ubuyobozi bwa BNB FM umwezi bagiranye n'itangazamakuru kuwa kane tariki ya 6 Nyakanga 2023. Ni irushanwa riteganyijwe kubera hariya i Kigali Stadium mu cyumweru gitaha kuwa 13 ndetse na 15 Nyakanga 2023. rizitabirwa n'abakinnyi 60 baturutse mu bihugu 10 birimo u Rwanda ruzakira ndetse Guinea Bissau, Cote d'Ivoire, Ghana, Cameroon, Uganda, Burundi ndetse na Nigeria. Murumva ko ibintu bizaba ari fire. umuyobozi akaba n'umunyamakuru wa BNB FM umwezi Bagirisha Jean de Dieu yasobanuye intego y'iri rushanwa n'uburyo rizakinwamo, ashimangira ko rigamije kwerekana abakinnyi bashoboye muri ruhago batera agapira ibintu bikamera fresh. Yagize ati andi iyo baza umukinnyi ashitse kuko yabyazwa umusaruro baramucuruza cyane bakabihera mu mashuri ndetse bikabakesha n'imirimo igitandukanye. Abafite impano benshi babura bazerekanira bakwiye kuhabona ndetse binyuze muri rushanwa, kandi n'abarambagiriza ama-ekipe bagakoresha abo babonye bakabashakira ama-ekipe bagatangira kubacuruza. Iki ni igitekerezo kizaramba kandi twatunguwe no kubona hasabye abakinnyi barenga 200 bose, kandi twarateguye igikorwa kigenewe abakinnyi 60. Turateganya rero ko ari rushanwa rizakura kandi rigafungura imiryango no ku yindi mikino guhera ku cyumweru tariki ya 9 Nyakanga 2023. Abakinnyi barenga 200 batoranyijwemo 60 bujuje ibisabwa kugira ngo bitabire iri rushanwa. Bazinjira mu mwiherero babanje gupimwa n'abaganga kugira ngo hamenyekane uko ubuzima bwabo buhagaze. Mu gihe bazaba bari mu mwiherero rero aba bakinnyi bazahabwa ibikenerwa kugira ngo babashe kujya mu kibuga nk'ibisanzwe, harimo kubatunga, gukora imyitozo ndetse no kubaha ibikoresho bazakinana birimo imyenda ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye tw'uduconco. Umutoza rero bamwita Etienne Ndayiragije uzaba ari kumwe n'abagenzi be bazagabana aba bakinnyi bose mu makipane ndetse buri ekipe imwe habwa abatoza buzuye nk'uko bisanzwe bikorwa mu ma-ekipe akina kinyamwuga. Abazitwara neza rero bakagaragaza impano zabo bazaba bafite amahirwe yo kubengukwa n'aba agent bo mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'i Burayi. Irushanwa rigiye kuba umwanya mwiza wo gufasha ama-ekipe kubona abakinnyi beza bashobora kuyafasha no kwirinda gwangikwa mu gihe bari ku isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi nk'uko bisanzwe bikorwa.
izanabera rero abanyarwanda amarembo banyuramo bagana hanze y'igihugu no ku mugabane w'uburayi. Birumvikana abazareba iyi mikino izabera kuri Kigali Play Stadium bazanasusurutswa n'umuziki w'abantu batandukanye ndetse banazimanirwe n'ibyo kunywa by'uruganda rwa Skol, nk'umwe mu baterankunga biri rushanwa. Kwinjira rero muri iyi mikino ni 1,000 mu myanya isanzwe, 2,000 atwikiriye ndetse n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda mu myanya y'icyubahiro. Abazongera 1,000 ku itike yo kwinjira bazagenerwa ibinyobwa 2 bya Skol bifuza. Muri BNB International Football Drafting League anateganyijwemo igikorwa cyo gutanga amaraso bigizwemo uruhare n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Umuhuzabikorwa rero wa BNB Sport Agent David Bayingana yasobanuye ko ari rushanwa rizafasha abakunzi ba ruhago kuticwa n'irungo. Ubuyobozi bwa International Football Drafting League bwiteze ko abakinnyi bazabona amakipe kandi meza. Itangazamakuru ryasobanuriwe iby'ingenzi ku irushanwa rizahuriza hamwe abanyempano muri ruhago bakishakira amakipe binyuze mu kugaragaza ubushobozi bwabo mu kibuga. Birumvikana rero nuko nguku bimeze amarushanwa yateguwe fresh. Ushaka kuzitabira nakubwira iki banguka ndi uri mu agent wirebere impano zizaba zihari. Abapeti bazi guceza ruhago kabisa, burya abanyarwanda bazi gukina umupira usibye ko hari abura uburyo bwo kubigaragazamo, ariko ikiri kimwe mu bikorwa bizafasha kuzamura impano za bamwe mu bapeti babazi umupira byatara. Mu kodi NGD rumuri duhamagaye kuri 0788 tugufashe kuba twakwamamariza kandi bizera ko ibicuruzwa byawe bizagenda fresh igihe uzagana La Grazia Africa. Reka mbibwirire ngo nanone mutamagaye tubafashe kuzamura imbuga nkoranyambaga zanyu aba kuri YouTube, Audio Max, Spotify n'izindi platforms. Mbashimira cyane mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza, mukomeze gukurikira Grazia Africa, turabakunda cyane.